In sum, we argue that the Electoral Court fundamentally erred when it held that the impact of a remission is a reduction of the sentence. Ummeli we-IEC uphakamisele lithi inkantolo yeTelketfo yenda liphutha nayithi kuhociswa kwekuyejele kwamengameli waphambilini Jacob Zuma kwanciphisa sigwebo lebekaniketwe sona setinyanga letilishumi sabadinyanga letinzatfu. Losing 4 learners in a short space of time is extremely devastating. Indvuna yelitiko letemfundvo lesisekelo Angie Motshekga inxusa abatali kanye netinhlangano letitimele ukuthi tisebenzisane nabothishela kuyosita kwehlisa linani lebafundzi labandlula emhlabeni. It's something to be cherished for sure. Extremely humbled. Imamelodi Sundowns iphume embili ngemalengiso kuma awards eCouncil of Southern Africa Football Association iCOSAFA itolo ebusuku eSandton. Kabanqanjalo kwensimbi yesihlanu la SABC yasikubingelele mbukeli sikwamukele etindzabeni teSiswati State Club Commerce se-Auckland Park. Ungakhohlwa mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala ku-YouTube, X, Facebook naku SABC Plus. Letsanza ngena nginathi letithi kushone bantfu labane ngemva kwekudzilika kwelibonza esitolo lesengcobo eMpumalanga Kapa. Kanti-ke labanye labalishumi nakuthathu kubikwa ukuthi baphuthunyiswe esibhedlela iSaints lapho balashelwa khona kulimala. Lokhulumela litiko letempilo eMpumalanga Kapa Mkhululi Ndamase uthi beselisito loliphuthumako nebatakuli basematasa nemsebenzi wekusesha nekutakula labalimele. Ummeli we-IEC uphakamisele lithi inkantolo yeTelketfo yenda liphutha nayithi kuhociswa kwekuyejele kwamengameli waphambilini Jacob Zuma kwanciphisa sigwebo lebekaniketwe sona setinyanga letilishumi sabadinyanga letinzatfu. Loku ngilokunye lokwatfolakala njengetizatfu letenda kutsi ngenyanga yamabasa inkantolo yeTelketfo ivumele ukuthi Zuma abe yingcenye luhlu labatawumela licembu le-MK kulolikhetfo lolitako. Ngilapho-ke i-IEC yabe sendlulisela loludzaba inkantolo yemtsetfo sisekelo kutotfola kucaciseleka ngesahluko 47(1)E semtsetfo sisekelo. I-IEC itshele inkantolo yemtsetfo sisekelo ukuthi kungumsebenzi wayo ukugucula tinqumo letingakathatheki kahle inkantolo yeTelketfo. Le khomishana iphindze yengeta ukuthi kuchazwa kabanti kwetintfo letifana naleti kuvikela ukuthi labahlose kwephula umtsetfo bagcine bashaya umtsetfo. In sum, we argue that the Electoral Court fundamentally erred when it held that the impact of a remission is a reduction of the sentence. That is not borne out by the text, it is not borne out by the history, and it is not borne out by the purpose of the section. Inkantolo yemtsetfo sisekelo isichithile isicelo semacembu lamathathu sekufuna ukuthi aphindze angene umbango welikhetfo lalonyaka kulenyanga lesetulu. Lamacembu lafaka ekhatsi African Congress for Transformation Act, Labour Party South Africa ne-African Alliance of Social Democrats avinjwa kungenela lolikhetfo lolitako ngemva kokuthi ahluleke kuhambisana na section 27 wemtsetfo weTelketfo ngekuthi ahluleke kwetfula luhla lwawo lwebantfu labatawubamela elikhetfweni ngemncamla jucu wenyanga yendlovana. Lamacembu asoloko ngasebenzela ikhasi le-IEC le-internet lapho bekufanele kuthunyelwe khona loluhlu njengento lenda kuthanga khona kubamba lesikhathi semncamla jucu. Kepha inkantolo yeTelketfo ivune i-IEC ngekuthola ubufakazi bokuthi lekhasi bekufanele kuthunyelwe kuloluhlu belisebenta kahle leso sikhathi kufanele kuthunyelwe. I-IEC iphikisele isicelo salamacembu lamathathu enkantolo yomthethosisekelo. Idatha ethulete ukuthi nangabe lenkantolo ivuna lamacembu angeke lekomishana yikhona ukuthola ikhetho likhululekile lokuthatha ihlangothi mhla tingu-12 nemfica lenyanga lesetulu. Justice Stephen Majitu ubeke kanjena kuthiwa lesinqumo. The court issues the following order. 1. The application by the respondent to read new evidence is dismissed. The application for leave to appeal is dismissed. Iqembu le-ACT litawukhona ukungenela incenye lolikhetfo lavelonke ngoba lakhona kufaka olunye luhlu lwayo.
Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi akakuboni lokubi ukuthi inhlangano yaseZimbabwe iZANU-PF ifune kuba ingcenye yalabatawuqaphela likhetfo kuleli ekupheleni kwalenyanga lesetulu. Tinhlangano letinyendi letiphikisako kuleli livakalise ukukhathateka ngaloludzaba njengoba nje i-African Transformation Movement kamuva ibhalele i-IEC ikhala ngaloku. Ramaphosa wende tiphi emkhankasweni wakhe lebese Atteridgeville entshonalanga ePitoli. Kanzi uthi laba lababuke kuchuba kwelikhetfo ngeke babe nesandla kumphumela walo. The African National Congress is aligned with a number of parties around the world, both on our African continent as well as in Asia, in Europe, as well as in the Americas. And our relationships with various political parties is something that is open, that is not a secret. We are aligned with various parties from an ideological point of view, from a policy point of view, and therefore when elections are held in our country, there's just nothing wrong in saying, hey, fellow sister organization, we are holding elections in South Africa and come and see how we conduct our elections. When we hold conferences, they also come from all over the world and we invite them, and similarly we've also invited other parties to come to observe. Now, an observer mission is not an interfering mission. It's to come and see. They don't interfere, they don't get involved, they just come and observe. I-Action SA ithi tawenda kahle esifundzeni saKwaZulu Natal nanobe ilicembu elingadiwa kuletinye tetakhamuti kulesifunza sihlalo walelicembu kulesifunza zakwele Mncwango ukhulumisene netakhamuti taselokishini lakamsane eMtubaduba. We are clear in our manifesto how we're going to create jobs. We are clear how we're going to end load shedding. We are clear how we're going to ensure to improve the issue of education in our province and make sure it's equal education, quality education, healthcare system, and the issue of ensuring that we stop this illegal immigration in our province, and how we're going to make sure that undocumented foreigners are actually deported back to their countries. So our manifesto resonates with the ordinary South African, someone in rural areas, someone in urban areas. So we are excited that as a new organization, we're contesting this election, and we are positive that the results will be positive as well come 29 of May. Umholi we-UDM Bantu Olomisa uthi kunganakwa nekungaphuculwa kwetindzawo letsemaphandleni eMpumalanga Kapa kulihlazo lelikhulu ngoba lesifunza sinemlandvo lomuhle futhi sidlale inzima lenkulu ekuletheni inkululeko kuleli. Kanzi usho lokhu ngesikhathi etfula umhlahlandlela wetethembiso telikhetfo talelicembu kumbuthano wesifunza e-East London. Olomisa uthi kuphuka kwetakhiwo ngcandi nekungalethwa kwetidzingo emaphandleni kubangwa inkohlakalo nekungasetshenziswa kahle kwetimali ngulombuso lokhona nyalo. Ukuthi make sure ba eliphondo malingasileli emva uba ngaba usuka apho uye komzimkhulu uyotsho eMsinga umsholo zanga dlala ungena kwakho wafika wafaka ibroadband iWi-Fi icho kakuhle pha abantwana banezikolweni bane access to internet yisa kwelikala lethu akho kwanto ngamayeza eziklinika akekho izibhedlele ziyanuka ngeke yayingakiyo lento yayisilwelwa ngotata uThambo noMandela noChris Hani. Ngesikhathi kubonakala ivuthwa indlela yokuyenzandweni yelinyendi ngabo 90 igciwane le-HIV ne-AIDS nalo laqala kubonakala litiphe amandla kepha ke imigomo yetempilo kulisana nalegciwane yasuka esigamekweni sekulandvulwa kwendlela lelibulala ngayo leligciwane kwaya elihlelweni lelisetulu umhlaba wonke kuligongobalisa. Ekucaleni kwahulumende wamandela ekulisana ne-HIV AIDS kwaba ngoluhlelo lwesembili lwe-2022 tahulumende lomusha tekwakha kabusha nekuthuthukisa. Kepha ke labo bahamba embili kulisana nelesifo badumala ngesikhathi ihlelo lokulisana neligciwane lingaphumeleli. Ngaleso sikhathi kwavela lidzaba lohulumende akanye nemchasi ngetimali ngaphandle lemali engu-14 million amarandi kuchasa umdlalo weSarafina ethulongazange uphumelela nawo. Nga-1998 kwavela i-Treatment Action Campaign leyakhusatayo amalunga emphakathi yokuphikisa uhulumende ngekungafuni ukunikeza ama-ARVs ngekuthi kuthiwa adulile futhi anebungoti thite. Ngesikhathi saMbeki uhulumende wakhe wabongozaba mlonyeni wagciwa ngileli langaphandle ngesikhathi Mbeki athi kufanele kubuke inhlangothi ezifana nenhlalakahle nemnotho njengembangela ye-AIDS kungabukwa nje HIV yodwa. Kwaba khona usosayensi labavumelana naye kepha usosayensi bomhlaba wonke bawuchitha lowo mbono. Phansi
Sikhathi manje ushabela Msimang kwasungula inhlelo yokusana leli gciwane kwagcilo kakhulu ekufundiseni kunetositho empilo emakhaya nekusekela kwabantwana abanalo ligciwane. Kepha ihlelo ukuthi ukukhishela amaphilisi besolo kude. I would say that it was confusing and it did create a bit of a delay, quite a bit of a delay in terms of some of the things that we could have actually advanced and done at that point. ITAC yamekisa uhulumende kandola aphumelele lapho khona wakhisha umyalo ukuthi uhulumende akhipha amaphilisi aneveraphine kuneyotomuwaka nabathethelwe. In Africa, the most significant challenge is the high risk of HIV in young women. Nga 2009 uhulumende wabangabona phambili Jacob Zuma wagcila ekuniketweni kwamaphilisi kubantwana nabomake. KwaZulu-Natal kwabakhona uhlelo lokusoka ngekunikela. Kwabakhona inqubo lempilo njengoba nga 2011 1.79 million abantu bebona amaphilisi nakusaniswa na 47,000 abantu nga 2004. I would advise that when you come across being victimized and with the stigma as well, one should prioritize the importance of their health more than anything. Nanobet ngiramba tikhona ke pha yebonakala inqubo empilo endiwe nakubo umgomo UNAIDS wa 2025. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi isinqumo lesithethwe i-SABC sokuthi ngadlala isikhangiso saleli qembu selikhetho sihambisana nepolitiki. Steenhuisen bekakhuluma emakhushane ePhalaborwa ngesikhathi akhangaza. Lesikhangiso ke sikhombisa kushiswa umjeka wakuleli. Kanti Steenhuisen uthi Mengameli Cyril Ramaphosa nendvuna yetemidlalo zizikodwa banesandla ekungadlalweni kwalesikhangiso. Lo mholi uthi iqembu lakhe litawuthathela i-SABC tinyathelo. We lived for many, many years under the darkest days of this country where the state broadcaster censored the political views of people who didn't agree with the government. We believe that there's no place in our constitutional democracy for suppression of the freedom of speech. And that is why this is such a fundamental matter. The SABC may not like the advert, the president may not like the advert, but the reality is no one has the right to prevent people in South Africa from seeing that advert. All of the other broadcasters have been carrying the advert. Why is the SABC the one that is now not wanting to carry the advert? And we're obviously going to take this all the way to the Constitutional Court, because you cannot have the SABC censoring the political views of political parties in the country, no matter how uncomfortable they may find it. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho lesento selicembu le-DA sekushisa umjeka wakulile esikhangisweni sayo singiko yini uphendule ngalendlela. Uyabona iDA lento eyenzile yayibonisa ngokusobala ukuthi bona abayinhlobo enjani kaPende. Lento abayenza ukuvela umbuso i-treason lento abayenzayo. Ukushisa iflag laseNingizimu Afrika. Lento abayenzayo ibonisa ngokusobala ukuthi mangabe bengathola amandla bazobuyisa lela flag lela kudala le-apartheid elingafuneki. Iflag li represent iSouth Africa as a whole. Manje mawukhipha isithombe la ushisa khona awuhloniphi ubuzwe bethu sisongisa ama-South Africa. Kubi lokwenziwa iDA kubi. Uma belihalela ukushisa iflag bekumele lishise iflag leqembu elibusayo hayi iflag laseNingizimu Afrika. Ukusethuka lokho into embi nje engachazeki. Yenze imposo iDA yenze impazamo enkulu ayifanelanga kwenza lanto kwinhlanganiso zayo. Isenzo se-DA sokukhombisa iflag laseNingizimu Afrika lisha angihambisani naso. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuzomela bethole isijeziso mayelana nalesenzo sabo. Uyabona iDA iyadelela futhi iyabonisa uba abangomathandazo bafanele ikhomishoni kaTatu Zondo. Lona ke ngumbono wembuli SABC ngeke yethwesa kutiphendvulela ngawo. Kunyomulwe tithumbu letinzatfu lamuhla kulemfuqodaya lesakhiwo lesivodlokile George eNtshonalanga Kapa. Lokho kwenda kuthi linani lebantfu lesebashonile babelishumi nakubili bese kuthi babe nge41 labasengakadiwa kusibakuphi. Lemniningwane ivetwe nakukhulunywa nebetindzaba kumasipala weGarden Road. Balishumi nabathathu labasalashelwa etibhedlela bese kuthi munye uhanjiswe ngendiza waya eGrooterschuur eKapa lamuhla. The injuries or the patients have gone from being critically injured to really escaping with minor injuries. A large number have already been discharged with minor injuries. But then there are patients that have been trapped for prolonged periods of time. And with that, we end up with all the complications of crush syndrome, where muscles have been squashed for long periods of time and kind of affecting various organs within the body. So that's what we're kind of dealing with now. Indvuna yelitiko letemfundo lesisekelo nje Mthekga inxusa abadali kanye netinhlangano letitimele ukuthi lisebenzisane nabothishela kute usita ukwehlisa linani lebafundzi labandlula emhlabeni.
abekhuluma ngalesikhathi avakashele eqinisweni lesikole semabanga laseTulu eIvory Park eJozi ahamba nemphathiso yalelitiko Matume Shilwane kusolakala ukuthi bafunzi labane batibulele emavikini lamabili lengcile kanzi kusukela kuqale lomnyaka balinganiselwe emashumini la imfica abafunzi labashonile eGauteng kuphela badali ke bakhathatheke kakhulu. Kukhathatheka emoyeni kwebafunzi bemabanga laseTulu sekholele ekutheni bathatha imiphefemulo yabo emantombazane lamathathu laneminyaka leli-16 kuya kuleli-18 labekakhulelwe nelibhobhodlelana lelineminyaka leli-18 bayingcenye iyalabatibulele. Losing 4 learners in a short space of time is extremely devastating. So we thought we should really come and meet the principal and his teachers, but also speak to the learners and express our condolences. Kungadindi kukhathatheka emoyeni nengcinzetelo yebanga netimbangela letinkulu talenhlekelele. We are sitting at 90 learners that we have lost. But remember, it's not suicide. I need to correct that because you can it's many things. Labelulekwa ngekwemoya nangengqondo labasolo basebenza kulesikole abathi bafunzi beswele abangabathemba. Bothishela bayabesaba badala bayidlala inzima yabo ekukhuliseni bantwana kanzi nebuholi besikolo abukasimami kuholini lesikolo. We don't have a problem with discipline as a school. Then the other issue is the support structure. We have the SBST team, school-based support team that is very active, and we also have the social workers that are supporting us. Umtimba lo wenkamele esikolo oncusa ukuthi bangenelele labafanele kulesimo. Takamuti te Ivory Park dishacekile ngalokhu tibulala kwalabafunzi labane. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucitsa kungena wende kahle kusekhona hlala nathi. Justice Yvonne Mkhoro ushone ngemva kweminyaka nenyanga yinye kulandzela ukuthi atfole ingoti yemoto. Mkhoro walimala ngesikhathi imoto bekahamba ngayo ishayisana neloli emkhatsini kweKimberley neNyakatfo Kapa ngenyanga yamabasa nyakenye. Bekaneminyaka lenge-73 kanzi waba ngumunye walaba bekucala likagunyatwa ukuthi baphakanyiselwe enkantolo yemthetfosisekelo. Umsebenzi wakhe uyancomeka futhi botikhulumela wona kule minyaka lenge-30 leyengcile. Mengameli Cyril Ramaphosa uhambele inkulumo mbendvulwane eNyuvesi Wits lapho bekakhuluma khona ne-student ngenqubekela embili lelive lelibe nayo njengoba lelive lihlanganisa iminyaka lenge-30 latfola inkululeko. We have now arrived at a milieu where we can say, yes, South Africa has achieved democracy, but we still need to give full effect to that democracy. Yes, we have embraced non-sexism, where we want to empower the women of our country who were oppressed because they were women, they were from the working class mainly, and because they were women. And we need to be a non-racist country, and we're not yet that non-racist country that we envisaged. So there is still a process, and we want to be a prosperous country. We want the economy to work for all. We want full equality. But we have started the journey. It's transformative. And transformation is a process. It's not a one-day event. Kanzi nasibuka mathethe imali sithola ukuthi irandi lehlile naqasaniswa netimali takulamanye amave. Kutemdlalo iMamelodi Sundowns iphume embili ngemalengiso kuma awards eCouncil of Southern Africa Football Association iCOSAFA itole ebusuku eSandton. Phesitawu uphumelele indondo yokuba ngumdlali weminyaka kanzi umqeqeshi webanyana Desiree Ellis na Victor Gomez nabo bahlonyelisiwe.
La kuleli liphumelele tindondo letisikhombisa kuma awards eCOSAFA kanti iMamelodi Sundowns liqembu leliphumelele tindondo letinyenti. Rulani Mgwena uphumelele indondo kuba ngumqeqeshi weminyaka kulandzela kwenda kahle kuSundowns. It's something to be cherished for sure. Extremely humbled, but as I said, there's a lot of people that need to take credit for it. The Motsepe family also for believing in me. Nozinto bafana neSundowns Ronen Williams uhlonyeliswe ngemsebenzi wakhe lomuhle. I'm honored, privileged, so happy. All my hard work, sacrifices over the years is finally paying off. But like I said, I couldn't have done it by myself. Umqeqeshi wabanyana na test release uphumelele indondo kuba ngumqeqeshi weminyaka kulabasikade kulandzela kwenda kahle nebanyana. COSAFA has played a major role in my development as a coach, and it's given us opportunities, so a big thank you to them for giving us this opportunity. Nompempo wangaphambili ni Victor Gomes akasalele ngaphandle ubuyeni wakhe umhlomelo. I was very surprised and I'm very grateful. I'm grateful to God. Thank you to COSAFA, and I'm happy that my association has allowed me to get to where I am today. Kusenjalo Thapelo Maseko yena ohlonyelisa indondo kuba ngumdlalo othembisako kulandzela kwenda kahle neSundowns. Asesithi shavu esembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi lethambe embili lethume embiteni kulugwala FM Sibu. Lishwanele Dora ngivuselena kumbukeli ekhaya nembala ke namhla sinenhlelo elikhethekile njengoba ke siyaqhubeka nezinkulumo mbekiswano tethu simemeke inhlangano yeANC EFFDA kayeke nenhlangano yeMK Party kuva ukuthi ngabe ke nathi ke inhlangano tiyawuletha kuphi nangabe ke sibuka ke kuluhlale mathuba emsebeni kuleli live ngoba ke cisha ke tonke likhuluma ngalivili likhuluma ngayo ke indzaba ekuvula ke mathuba emsebeni simemele ke kuteke nebalaleli bakwathi ukuthi bidela ke mathupha kunaba ke baholi baleti inhlangano lesitawuhlanganyela nabo edilinde kusakada njengoba ke sivele ke baqalile ke kutheleka sevele ke sinayo ke inhlangano yeDA lenzeke nathi insathu ke inhlangano kuteke batoba ke incenye lihlelo lediphuma embiteni ngibonge lamabuza ngibisele kuwena lisimba lakhe Jozi. Asibonge kakhulu Mahlalela dikucala phaketa lamuhla asiphinde sihlangane ngalokutako impela sonto ibe ngilenhle.